It is the spirit of Christmas. And the cheer is here with us. Yes. Oh yes. Na konogo the kumenya kiate kona. Nitrolete mabura makire thimathi. The next week. Oine ate negociare tu gakenge. Korea le Jerusalem. Aje yuko just Bethlehem. Bethlehem. Gakenge gaciari. Na niwe gandu ya muthimo mukurite na mutathi ya kanitha. Tumurikania ciugota muharate-ini wa ng'ombe. They used to sing the Christmas carols. It is the manya jita carols. No nyimbo twainaga. Cia muharate-ini wa ng'ombe. And then the three wise men. Ariem ogi ajata. Makemirumira. Makiuga turenda muthamaki ucio uciaritwo. Toka tumurehere iheo. Cia goro. Matiarete iheo cia raithi. Yes. Nake mundu iho wari very heavily insecure wetagwo Herod. Akiuga ngenge icio icinwo ciothe. Ciarika riu ciothe. Yes. Pagiga. A very insecure idiot. Laki gwitani aciarirwo raibo. No, I mean we mundu mogima. No, he was heavily insecure. Yes. And the story of Jesus Christ is in the Bible. All of us who are Christian have read it. Yes. Jesus Christ of Nazareth. Nema. Ngeke tukuguyagira Christmas tukaririkana ati unto us a savior is born. Oh yes. Kueheria mehia maria mothe twanehia. Oh yes. Ake mwathani agituma muru wake wa mumwe. Yes. Yesu wa Nazareth. Yes. Ine. Nigetha nie nawe. Tukona muoyo. Tukona muoyo. Oh yes. Anegyo tuga nginya wetekio watu mutwe handite twi no shamba. Oh yes. No le uthigo kore. Especially ithu atwetago millennials ri. Millennials tuko twi handu there is a gap we bridge. Yes. Ithu tuma kuri andu moni ye bururi uyu wina bare tahana ya kuri bare. Na twaone na kuri andu nao. Maona maundu me mahuthu muno. Yeah, they are in between. Christmas ithwe hinde itu ri na nikiona twathie moro twatwara ciana citu twitikiragio tukagega makigega de itu gutiari maundu mau ya bana weri mioro kwanyu ri Father Christmas amenyekana ri Father Christmas ya twamumenyire tumite mioro. That's the thing. Ithio toka kumenya Father Christmas twena ciana citu na nikio makigagio ni ora ithu wathi haria tiara mne no iguona ekwenda kuhurwo mbica tondu nduri wona mene mama tawa mauma Christmas tree tondu gutiakorwo maundu mau gicagi fana. Yes. No Christmas tree I don't remember seeing it ona irakio na andu the Christmas tree. Yes. Ni murite mukahuna ona murakia na andu gutiari thitima nothing. The Christmas tree Leu theme ya Christmas yari ngoro uri ebati tona no ari na mwiri ucio wa kwarukia nguo cia Father Christmas rugongo arite ki riu ungioni andu Father Christmas mukona ai uyu ni ahotia thini kana kora ni Father Christmas biu no ni akuete thigi agurire ajo ona matuko mau in the rare opportunity ungesema na nguo ta icio uyo karuria rugongo ri andu ni mangiugire atiri na pasiwe-ini tarahuthira njiriri kwi mundu ucio nitiguo we nayo ri iyo ni njiri tondu ti wenyengece wanda huhu na tiwe eta wajane wa uputwa na bendiko kia tiwe kahihia ena gathina ni aroro Gotiale at the theme do uthiate kon TRM Garden City the north the north you don't magemetie kugemia. Yes, no malls outdo themselves. They do outdo themselves. That is your new rugongo ukore duka tu ya wajose ya kawaida ina ruri rwa matawa mathi guku. Yes na nikioro na riu nginya kundu ta Murang'a ni gukinyete kiundu gia gwakia Christmas tree
O Christmas tree yo ihato ni ndamyo no mitandao ini. Hari amaheci. No amaheci. Kimutu wa Kenya. Kurigania kimutu kia manyoni ri. Nyamu hau. Ekeretwo no. I think it's a county. One governor. Oh well. It's quite bushy. Reke tuge onera ihaniriirie na Singapore. Agatuge Christmas tree to MURANG'A please. Mwako yo girato murene to kage magemia. Nikiambiriria kinini. Gutie kwagia. Mwambiriria moru no wake. No waitimu. Nikiambiriria iyo tia hauragiro iratu. Yes. Abuja vengia family ni. Na Dalton ni. Christmas tree hau. Twesa wapio tondu kiria gutire Nyeri. Nyeri ma. Nyandarona matire na kiroto. Matire na kiroto. Ona nare matamberio kiria rurio rwa matawa wa ruini. Iwe twesa. Rona no kwambiriria. MURANG'A kiambata maheciri. He mukora kiru aha wa muthaka muno. Dalton. Wae tukandara ri. Ino Christmas tree. Ikororete o. Na ina nginya melody. Alire ki George kimaria sara ari horo ucio. Wakije maheci. Yona mutura mena ka. Mene ucio wa Christmas. Gavana kangata amikite hau wakurikania kare MURANG'A kuri na thiguku ya Christmas. Turaugire andu maikare uguo mone Christmas. Makene tondu is the spirit and the season is here. Ira gwatinda andu hiyo na ngemi. No nikiambiriria tutire twagia the first one na no ngondo cio no guthie utambite ta smart city ukore mioro mena Christmas tree yao ethunguri ego hari ha wajigua iego plaza haguthwo Christmas tree ngima uria go tabate uko kwa George Kuria kaga aku mabe maikare kagundu ine na icici oria kwangire city haria collector ine wikirwo hau thiete ya MURANG'A twena Christmas tree. You see, there used to be a very popular Christmas tree here in Nairobi. Yet was Mayor's Christmas Tree Fund. Riu maundu matiagicenjirie. Wakagio ni Mustahiki Mayor. His worship. Ni wakagia swishi yo. Yes. Riu ni gwagicenjirie. Wona kaundu kau riu kero gogo gwitu. Yes. Yeni. Riu mabatie methe for Christmas tere atatu. Authiururukaga hau uguo andu makamenya yes. Bas na kengere. Gavana mwenyewe abethero munyeni toyo. Agiona akiuruguria ri agirekirite ta Father Christmas. Yes. Na kona iheo. Arakoretwo uma kuheana iheo cia county. Yes. Urari na awarding ya county gongona ria awarding ya county. Best performing departments cia county. Nigua. Riu magira muhumbire nguo cia Father Christmas. Yes. To no kairatu no ekirire kofo. Na kopo nigino ni muraihu Father Christmas ndenda go muraihu ero size ya jogu awashira ya governor is towering. He's very tall. Ojo dwe aiga no badilisha ni muraihu governor ya mangigira nguo cia Christmas be gari ni wana mwalimu bas mwalimu ruku akuria Nyeri. The spirit of Christmas na ithuna nekio tauga ndi ubeshi cia Santa Claus nigetha andu a Nyeri mamenye the Christmas season is here na ni muronire uko tugifunja record ya kuhimbiria muti. This is a historical county nekio tauga
ndauga ndiu beijire ndie muthaka. Am I looking okay? Tondu centro mundu ngeiro ne nguci ni mwalimu. Eta wate wala ikipia. Joshua Irogo. Onake. Onake ucio no haruko ne cia Father Christmas. Yes. Meru wetagwo atia? Mutuma. Mutuma agetha riu matonyo megari. Yes. Onake no haruko ne cio. No thie turamutheria. Nino wa gutigirwo. Karinda. Karinda. No, ndagiago theme. Yes. Muthomi njuki wa kuria Tharaka. No nake ni muraihu kidogo. Muraihu. Titiagirira andu araihu. Tondu mufuto wa Father Christmas nduri tana. Wa matangi. Wa matangi no agirirwo. Kiria kiteru timwari. Kiria ga riu ni warie. Ando thaithi cia awiti na o ri. Ona tuorire. Johnson. Yes. Giogi haruko ni matonyo ma. Eta atore wa MP wa Nyeri town. Gojiri. Yes. Oyo no akengere angiheo. Ucio ri. Ngame haria centro eta ndo mukao cio wake. Eta gwatia. Kuri ajiri. They do very good food. Digi mutikageria kumwekera matonyo. Hiyo wacha. Fire say fire. Asa. Uyo wacha tu awache. Le ucio reke atige. Ucio reke atige. Mundu ngenda muno ri. Ni mundu takiro gathuku. Wakushunwa. Akushunwa mari baya. Ya duo the liga ko harokia jabo icio. Apana. Uro thaharuko no cio igano ne menya ni ta ithuĩ. Etarugo kwathuke no kaharukio no wega muno. Perfect. Yes. No ndugikire ninge wa hianyu. Aca. Gathuke na njogu wa cirari. Acio ni sawa. No maturugamirire mwena ucio. Tondu gatonye. Apana. Towering. Coconut. Ona gutiri Father Christmas wikiria. Eta wate mwanya wa kona. Lenya. Unaiga no munyeni. To look the part. Yes. Well, the season is here. Oh yes. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Yes, there is an unranked debutant thĩinĩ wa rĩrĩ international darts championships. Muthako wa ndati. Yes, he is unranked. He's a debutant, he's a debut. Ona tũtirĩ twamũigua tũramũiguire thutha ũyũ. Ambarara aretwo Dauti Munyua. David Munyua. Yes. Na nĩ Mũkenya. Na nĩ Mũrũgongo. Yes. Yes. Okay, there is a tasso. Tondu nĩ ũkĩigua success now has very many fathers. Yes. There is a tasso kwenda marauga nĩ wa Nyandarua. Angĩ nĩ wa Murang'a. Yes. No ũhoro ũrĩa wĩkuo in the mainstream media rĩ. Kũratuĩka nĩ wa Kabati ka Murang'a. Kũratuĩka kũringana na nenda. Oh yes. Nĩ wa county ya Murang'a. So kwena kagucanio kana wa Murang'a kana wa Nyandarua. Oh yes. He came in unranked and now he is ranked. Tondu tha isturaria nawe ri nigetha unyite haria turauma ri Munyua uyu ri ni arahotanire gitaitano gia kimabũrũri kia ndati. Uguo nĩ kũrĩ kĩhĩtahĩtano gĩa kĩmabũrũri kĩa ndati. Okay, not very many people know. No nĩ gĩkoretwo gĩkuo. Actually almost every sport you see and play nĩ rĩ kĩhĩtahĩtano.
Na gugu kwa andu ne iheo maturi iturite ira icikare andu mangiana tonga ona pool ri it has a very prestigious international competition. Na rugo niguo kuri anake magaragaragia pool take. No, let me break this down for you. Muthuri uko David Munyua ri ni urahotani yare ukita tano yake yake mabururi agicoka ugo gucoka na ciringi unanjara uga milioni imwe karuheni milioni uga 5 karuheni 5 10 karuheni 10 uga 30 karuheni 30 milioni 50 karuheni 50 matiarohe wega milioni 8 kamunogire 8 matamatia wega milioni 100 ria 20 ria 30 ria 40 arahotania ciringi milioni 100 ria 69 mbeca cia Kenya. That's about 170 million. Yes. Na njira huthu. Yes. A lot of money. Ayuka kuneuka na kindu 150 million. Cia dati. Alafu liru tuge agicoka ukona taigana ria 50. Yes, they are about 150 million. Yes. Ni undu wa dati. Dati siwona andu maitha kamungetho kahanyu. Yes. Na macoka makahovanerio ni cia wangu. Na chifu makanyito. Ugatuika ni mararera wiki nai. Dati no itongie mundu. Yes. David Munyua ri he played darts to the international standard na aracida nego cida mundu wina uhuthiku muno na uthaka dati mundu koretwo na record iyo came in and rank murugongo arathia batete aragoithia nginya thungu arauga turarikia na ritho kana double kana triple kana iratarwo atia aroka tup 169 million. Yes. He must be very happy. And you know he will inspire a new generation, will set its sights high. Muno. Ni undu wake. No, kwaja Andù Maigwite ati mundu no atonge ni guthaka ndatiri. Yes. You see, tanu kuria North Rift ri. Riria mbere ya Kipchoge uria watene mahotanie mahenyari. They inspired a generation that has been udocio nduri wa break. Yes. Liwo na lugongo ndati. So that you 169 Mike. Yes. Oh, tu mundu agacoka na 160 wega million. And you know this is prize money. No mwakaregi ya kindu gitagwo ri endorsement. Yes. Kabune cia kimabũrũri. You know, the sports company. They will endorse him. Tondru ni mundu rarirerio muno. Yes. Akira na BBC ni arameire guku mucie ni kwara kongwiro na gukira. And he is a new kid on the block. Nobody knew him yesterday. Are we together? Iyo ni dia moya. Never heard of him. Yes. Ya gitwa mumenya riu haha arahotire. Wa mumenya haha akujirwo nyeni. Kunjurirwo nyeni ri ni otuekata ni horu andu marahuka. Yes. And tuiko tuhana guo Kenyans by the way and Africans by large. We are like that. Ona tutioya tulineire ku no twaja kuhania ni wagwitwo Nyandarua ni wagwitwo Murang'a. Yes. David Munyua is one over 100 million is not small money. No. That is the achievement ya do igiona mahuruka matari mona makuhiriria kugia kindu ta kiu. No, ona Kenya no thaici andu mena milioni 100 they are very few. No, in fact andu mana hutia milioni 100 ri. Yes. Ona kuhutia tu bururi ndigwetiria no makinye andu 200,000. Ai matinge kinya munene wakwa. Na turaga kuma rira Kenya yanjire kurikonaizo ta bururi ureatha andu mana hutia milioni 100 Mike. Those are very few people. Ni andu anini muno. Andu cino makoro ma very few. Njuge tore wakiri majua. Andu cino makoro ma very few considering for you no kuri umitana matena mari okoletwo inamo the economic turmoils. Ni ndu apufate. Ndu apufate ire ekoletwo ekuo na nwagithirika foro eka ithano pufate levels ni ekoletwo. And you know, another thing, and this one should also make some people's ego come up. David Munyua is a veterinary.
Aya. Yes. Nĩ mũvetinari. Yes. Nĩ vetinari. Wakuma kũrĩa kabati. Yes. Rĩu andũ akũrĩa kabati nĩ kũu nĩ gwathoni yakwa. Kũrĩa gwa bundi Njũgũna. Na ini yo yothe. Mũmenye twĩna millionaire mwerũ. Na nĩ multi-millionaire. Arĩa moĩ kwa Munyua. Rĩu na andũ nĩ makwanjia gwethererwo. Biũ. Na agĩcoka na gũkũ akĩanjia gũtanya kandi cia makanitha. Yes. Na no yakwĩrwo atĩrĩrĩ. Nĩ ndanagũkua. Ũyũ tũtikĩrerete mũno. Andũ magĩkwĩrwo guo mere ũkangũkua. Tũrĩkanie. Umano. No. Mwana ũyũ rĩrĩa athoma bura imarĩtwo nĩ aingatagwo mũno nĩ agera hakwa akĩrĩaga matunda. Yes. Nĩ mũndũ atuĩka successful nĩguo gũthiaga. Iko kimoja rĩu atĩ arĩkia na ndambo ya 20. Well, I don't know whether this is very confirmed. I'm yet to assert. No, kuna tuka ni ukana milioni kana ya 50. Yes. That is the information doing rounds. Yes. But even if it is not that amount, it tells you there is big money. Yes. Yes. Of course, kira tu ni ati ndainoka moko matheri. Ni akuinoka na kondo kahoreru. Yes. Iko kimoja ntwa thakana kenda turathaka kuria kwa kirifa wa icon. Agane turi roka kũu we. Nĩwaigua mũndũ nĩ ona wĩra nĩ vetinari. Kau kaũndũ nĩ pass nĩ hobby. Araba aratiga rĩu wĩra wa AI. Araba arathiĩ international. So AI rĩu. It could be a pet vet. No. Vetinari wa gũkũ. Iwathiĩte kĩmataifa. Vetinari wa gũkũ. Nĩahotanĩte ndati. Na akaneo mbeca. Citangĩtarĩka. Koguo vetinari. Mũthuri warumire mũvetinari nĩ abatie rĩu amenye vetinari nĩ abatie thũ aediti raini ĩyo acenjie kwanja mwĩtire mũniũrũ na akĩmwĩta gugu gathuri kau nĩ karumani mũniũrũ vetinari wa gũkũ. Adake ona vetinari mlengaji saba. Naona andũ magĩũthandatio kamenya hau he mũndũ arathaka na milioni 100. Yes. Rĩthaka